Ljubav, gle, u pevecu sam. Ma gle, jesam. A ne znam kak da mi vjeruješ. Ok, sam sekundu. Život bez smartfona je danas jednostavno nezamisliv. Evo, vidiš, gle, u pevecu. Smartfone ne koristimo samo za fotkanje, nego i za navigaciju. Ili možete slušati omiljenu glazbu. Ili možete biti na društvenim mrežama, gledati filmove ili igrati igrice. A možete surfati internetom ili obavljati uredski posao. Smartfon je mobilni uređaj koji koristi napredniji operativni sustav. U mnogo čemu su smartfoni počeli zamjenjivati laptope ili kućna računala, zato što je jednostavno mobilniji od njih. Ako ćete koristiti svoj smartfon samo za poruke i pozive, onda vam je početni model sasvim dovoljan. Ali ako želite koristiti više aplikacija, onda je potrebno gledati da uzmete sa jačim procesorom i većom memorijom. Dobar savjet pri odabiru smartfona je da količina megapiksela ne znači nužno i kvalitetniju sliku. Za smartfone postoji puno mogućnosti dodatne nadogradnje, kao recimo zaštitna maska ili selfie stick, držač za auto, dodatno punjenje, a ima nekih jako cool novih proizvoda, kao recimo ova žarulja. Ljubavi, dođi u pevec, imam nešto za tebe.